Reka nongere mbifurize kugubwa neza aho muherereye hose. Ngiye kuba mbagezaho amakuru mashya nk'ibisanzwe. Ngiye kubabwira ko umutwe wa Hamas ugiye guhagarika imirwano. Ubuyobozi bwa Hamas bwatangaje ko bwemeye ingingo zigize amasezerano yo guhagarika imirwano muri Gaza. Itangazo uyu mutwe washyize hanze rivuga ko iki cyemezo wakimenyeshe abahuza bo muri Qatar na Misiri. Ibisobanuro birambuye kuri aya masezerano birimo igihe guhagarika imirwano bizamara n'icyo bisobanuye ku ngwate z'Abanya-Israel Hamas ifite muri Gaza ntibyari byatangwa. Gusa aya masezerano bisanzwe bizi ko ateganya ihagarika ry'imirwano mu gihe gito kandi zimwe mu ngwate za Israel zikarekurwa. Ibi Hamas bitangaje hashize amasaha make Israel itegetse abasivile hafi 100,000 guhunga agace ka Rafah kari mu majyepfo ya Gaza mbere y'igitero ingabo z'iki gihugu ziteganya kuhagaba. Abantu babarirwa mu bihumbi bari batangiye guhunga Rafah, bamwe berekeza ahantu hari umutekano Israel yabategetse kujya. Itangazo rya Hamas rivuga ko yemeye amasezerano yo guhagarika imirwano rije nyuma y'ibyumweru byinshi haba ibiganiro byasaga nkaho ntacyo bigeraho. Ni ibiganiro byaruhanyije cyane, gusa Hamas na Israel ku buryo butaziguye, ahubwo birimo nanone Amerika, Qatar ndetse na Misiri. Hamas yari imaze igihe yo ishaka ko habaho amasezerano yo guhagarika imirwano burundu, ariko Israel ibyo ntabwo ibikozwa ngo kubera ko byatuma Hamas yongera kuzura umutwe. Amakuru yacu mashya rero reka tuyakomereze hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ngiye kubabwira ko igipolisi gishinjwa kwica umwana na nyina binyuze mu cyiswe Operation Black Panther. Igipolisi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikorera i Kinshasa kirashinjwa guhitana ubuzima bw'umwana na nyina mu gikorwa cyo guhiga ibisambo muri operasiyo yiswe Black Panther. Urupfu rw'uyu mwana na nyina rwamenyekanye kuwa gatanu w'icyumweru gishize nyuma y'uko itsinda ry'abapolisi binjiye mu gace kitwa Avenue Ezo bafata uyu musore uri ku kigero cy'imyaka 25 rusanzwe ari umukinnyi w'umupira. Nyina w'uyu musore witwa Francine Ntumba ngo yabonye bafashe uyu muhungu we witwa Mukeba Chiromba Ismael agenda basanga ababwira ko atari igisambo. Umunyamategeko w'uyu muryango Maître Ramazani Shabani avuga ko kuva icyo gihe Madame Francine akurikira abapolisi muri iryo joro ryose, we n'umuhungu we baburiwe irengero ntibongeye kugaruka n'imuhira. Uyu munyamategeko avuga ko bukeye bwahari bw'abasigaye mu rugo bamenye ko umurambo wa nyina wabonetse mu mujyi wa Makala ku muhanda wa Basse Congo, kandi ko murumuna wawe yasanganwe ibikomere ajyanwa kwa muganga ari naho yaguye. Kuwa mbere tariki ya 6 Gicurasi umuryango wa banyakwigendera watanze ikirego mu rukiko rwa gisirikare rwa Kinshasa Gombe kugira ngo abagizi ba nabi bafatwe bashyikirizwe ubutabera. Minisitiri w'intebe wungirije akaba na Minisitiri w'umutekano Peter Kazadi mu kiganiro n'abanyamakuru kuri uyu wa mbere tariki 6 Gicurasi uyu mwaka yahakanye ko uyu mubyeyi n'umwana bataguye muri Operation Black Panther nk'uko bikomeje kugenda bivugwa, ahubwo ko ngo bishwe n'abagizi ba nabi. Amakuru yacu rero reka tuyasoreze hano, aho Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yingingiye Perezida wa Angola guhana u Rwanda. Nyuma y'iminsi hatewe amabombe ku nkambi y'impunzi ya Mugunga mu mujyi wa Goma, ubutegetsi bwa Kinshasa bwasabye Perezida wa Angola João Lourenço gufata inshingano zose zijyanye no guhana u Rwanda no kwambura ku ngufu ubutaka umutwe wa M23 wigaruriye. Ni mu itangazo ryashyizwe hanze ku mugoroba wo kuwa 6 Gicurasi uyu mwaka rije nyuma y'iminsi 3 aho i Mugunga habereye ubwo bwicanyi. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ivuga ko amabomba 5 yatewe mu nkambi ya Mugunga ngo yaturutse mu birindiro by'ingabo z'u Rwanda na M23, ngo byaje bikurikira ibindi bitero bimaze igihe ngo bikorwa n'ingabo z'u Rwanda na M23 ngo bigahitana abaturage b'inzirakarengane. Kugeza ubu abantu 16 nibo bimaze kumenyekana ko bamaze guhitanwa n'izo bombe muri iyo nkambi, mu gihe abarenga 30 bakomerekejwe nazo. Igisirikare cya Kongo n'abarwanyi ba M23 bose bashinjanya ubwo bwicanyi. U Rwanda ruhora rushinjwa gufata umutwe wa M23, ibyo ruhakana ndetse rugashimangira ko nta nkunga ruhereza abo barwanyi. Ruvuga ko rudakwiye kuryozwa iraswa ry'inkambi y'abavuye mu byabo y'Igoma cyangwa intege nke z'umutekano cyangwa iz'imiyoborere ya guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
U Rwanda rwagaragaje ko mbere y'uko kiriya gitero kiba rwari rwarakunze gutanga impuruza y'uko FARDC imaze igihe yarashinze imbunda ziremereye mu nkambi z'abahunze imirwano. Ibi by'izi ntwaro byanavuzwe kandi n'imiryango mpuzamahanga ikorera i Goma irimo Médecins Sans Frontières. Ubutegetsi bwa Kinshasa bwahumurije abanyekongo muri rusange buvuga ko buzakora ibishoboka byose bukarengera impunzi n'abaturage muri rusange. Guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ivuga ko itazahwema gushyira ingufu mu kurinda no guharanira ubusugire bw'ubutaka bwayo no guhashya ibitero itwerera u Rwanda. Yavuze kandi ko mu gihe Perezida wa Angola João Lourenço atafata ingamba zikakaye iki gihugu cyakwikura mu masezerano ya Rwanda. Biri mu itangazo bivuga gutya: Guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iributsa ko byihutirwa ko amahanga afatira ibihano bikomeye bya politiki n'ubukungu u Rwanda kugira ngo rureke ibikorwa by'iterabwoba n'ubwicanyi ku butaka bwa Kongo. Kuwa 23 Ugushyingo 2022 nibwo i Rwanda muri Angola habereye inama y'abakuru b'ibihugu yigaga ku bibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yafashe imyanzuro ku nyeshyamba za M23 zigomba gushyira intwaro hasi mu maguru mashya. Abitabiriye iyi nama bategetse ko ibitero byose bihagarikwa, by'umwihariko ibya M23 igaba ku ngabo za RDC na MONUSCO uhereye kuwa 25 Ugushyingo 2022 saa 12. Iyi nama kandi yemeje ko abasirikare bo mu mutwe w'ingabo uhuriwemo na EAC bakomeza koherezwa na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, naho inyeshyamba za M23 zikava mu duce zafashe zigasubira mu birindiro byazo bya mbere mu gace ka Sabyinyo ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, maze hagashyirwaho agace zitagomba kurenga bigizwemo uruhare n'ingabo za EAC, iza MONUSCO n'iza leta. Inkunga mu bya politiki n'ibya gisirikare zahabwaga M23 ngo igomba guhagarara, ndetse n'indi mitwe yitwaje intwaro yaba iy'imbere mu gihugu no hanze yacyo yakoreraga mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nayo igahagarika ibikorwa. Imitwe y'iterabwoba nka FDLR, FOCA, inyeshyamba za Red Tabara, ADF n'indi yose ikorera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yasabwe gushyira intwaro hasi igatangira gusubira iwabo nk'uko byafashweho umwanzuro mu biganiro bya Nairobi. Imyanzuro ya Nairobi yasabaga Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iganira n'imitwe yitwaje intwaro igizwe n'abanyekongo harimo na M23 kuko igizwe n'abanyekongo. Imitwe yitwaje intwaro y'abanyamahanga yagombaga gushyira intwaro hasi, abarwanyi bayo bagasubizwa mu bihugu baturutsemo nabyo bikabasubiza mu buzima busanzwe. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu biganiro yagiranye n'imitwe yitwaje intwaro yakuyemo M23 bavuga ko ari umutwe w'iterabwoba. Ibyakozwe ni ikinamico kuko n'ubundi imitwe baganiriye n'ubundi isanzwe ikorana na FARDC. Kongo kandi yishaye amasezerano ikomeza guha intwaro ndetse no gufatanya n'imitwe itandukanye yitwaje intwaro ikorera mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Byongeye kandi kuba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yarinjije abacancuro b'abanyarwanda ndetse n'ingabo z'u Burundi na SADC ni ikimenyetso cyerekana ko ishaka intambara idashaka amahoro. Njye ndi Jocelyn Uwizeyimana, mbashimira uburyo mukomeje gukurikirana amakuru mashya ngenda mbagezaho, mbibutsa gukora like, subscribe, share na comment kugira ngo mukomeze mukurikirane neza amakuru mashya ngenda mbagezaho.